that what's coming right now? Kes kogeb praegu seda, mis on tulemas, mis tuleb meile praegu? Who can feel that what's coming? Kes tunneb seda praegu? Seepärast, et minul ei ole vägev neid muuta. But I can make a choice. Aga mina võin teha selle otsuse. I can come under his wings. Mina võin tulla tema tiibade alla. And trust my God. Ja usaldada oma Jumalat. How do I know that works? Kust ma tean seda, et see toimib? Because I'm experiencing it all the time. Seepärast, et ma kogen seda kogu aeg. And if I read the Bible, ja kui ma loen Piiblit, and I look how Jesus walked on this earth, ja kui ma vaatan seda, kuidas Jeesus käis siin maa peal, it shows me it works. siis ma näen, et see It toimib. shows me it's the path to go. Siis ma näen, et see on see teerada, mida mööda The käia. Bible talks about we need to walk in the Spirit Piibel räägib meile sellest, et me peame vaimust väärist and käima not in the flesh. ja mitte lihas käima. And I believe a lot of us, they don't understand what that really means. Ja ma usun, et palju meist ei tea, mida see tegelikult tähendab. We may read our Bible, we try to believe what the Bible says, and that's good. Me loeme oma Piiblit ja me püüame uskuda seda, mida Piibel ütleb, ja see on hea. But we keep falling. Aga me ikka kukume. Because it takes relationship. Sellepärast, et see nõuab suhet. When Jesus was tempted in the desert by the devil, kui Jeesus oli kõrbes ja kurat siis keelitas teda, turn the stones into bread, remember? et ta ütles, et pööra need kivid, tee nendest leiva, What did he mäletate, say? mida Jeesus ütles? I live by every word Ma elan igast from the mouth sõnast, of God. mis tuleb Jumala suust. That's the path to go. See on see tee, mida käia, mööda käia. What did Jesus see in that moment? Mida Jeesus nägi sellel hetkel? He saw a desert, Ta nägi kõrbe, he saw stones, ta nägi kive and he saw a devil. ja ta nägi kuradit. I just came back from a trip from Germany, both of us. Me tulime Tšennaga just tagasi Saksamaalt. And God had me keep asking the people, what do you see? Ja Jumal andis mulle kogu see küsida inimestelt, mida sa näed. When Jesus came on this earth, Kui Jeesus tuli siia maa peale, what did he see? mida ta nägi? Looking with natural eyes, darkness, nobody could hear God hardly, right? Oma loomulike silmadega, mida ta nägi, oli pimedus ja peaaegu mitte keegi ei olnud võimeline kuulma Jumalat. Idolatry, corruption, murder, death. Ebajumala teenistus, mõrv, korruptsioon, surm. It was a really dark hour. See oli väga pime aeg. The Bible says hardly anyone could hear God at this time. Piibel ütleb, et sel ajal vaevalt keegi kuulis Jumalat. But in that very dark hour, Aga just sellel kõige pimedal päeval God sent Jesus. Jumal saatis Jeesuse. Nobody would have thought about it. Mitte keegi ei oleks selle peale mõelnud. Now think a moment about the circumstances of people. Mõtle nüüd hetke nendele inimeste All kinds of olukordadele. problems. Neil olid kõik võimalikud probleemid. Remember, I think it was Hannah, the prophet in the temple, that recognized Jesus. Minu meelest oli Hanna, see prohvetess templist, kes tundis Jeesus ära. She was in the temple day and night serving God. Ta oli seal templis päeval ja ööl ja teenis Jumalat. They walked with Jesus through the city with the child. People did not know who he is. Need kõndisid Jeesusega, kes oli neil süles nende linna tänavatel, mitte keegi ei tulnud teda. But she Aga tema had spent time with God. oli veetud aega koos Jumalaga. She had eyes from God. Tal oli silmad Jumalalt And she saw the baby ja tema nägi seda beebit and she recognized who he was. ja ta tundis ära, kes ta on. That's the key. See on võti. When Jesus walked on earth, Kui Jeesus käis siin maa peal, there was no Jesus yet before. There was no cross and no forgiveness. siis enne seda ei olnud mingit Jeesust, ei olnud risti, ei olnud andestust.
Think about if he would have been influenced by circumstances. mõtle sellele, kui Jeesus oleks olnud mõjutatud oma olukordade I poolt. tell you, you know what I feel right now? I feel the demonic just coming against me. They're really mad with me. Ma kogen praegu reaalselt seda, kuidas see teemonik tuleb minu vastu, nad on tõesti vihased mu peale. I have to concentrate. I feel like it gets weird. Ma pean püüdma keskenduda, sellepärast et see tundub väga või on imelik. I can really feel them coming against me. They don't want me to tell you that. Ma tunnen ja kogen, kuidas nad tulevad mulle vastu, sest nad ei taha, et ma räägin teile seda. So I bind these spirits and I command you to release every person in here. Ja ma seon teid vaimud ja ma käsin teil lahti lasta iga inimese siin. I forbid you to keep them from hearing your world right now. Ma keelan neil kuulmast sinu maailma praegu. I loose angels to go to battle in Jesus' name. Ma päästan valla Jumala englid minema välja võitlusesse Jeesuse nimel. Praise you, Jesus. Ma ülistan sind, Jeesus. So at this time, Ja sellel ajal God spoke to me, Jumal kõnetas mind build bridges to the Baltic Sea. ja ta ütles, et ehita sillad Baltikumile. And a few days later, Ja mõned päevad hiljem, actually already since weeks, juba nädalaid, I had like those huge bumps on my body because the blood vessels broke because my blood was so bad. Mul olid nagu need suured muud mu keha peal, sest mu veresooned lõhkesid, sest mu veri oli nii halb. It was crazy. See oli hullumeelne. And I had a dream in the night where God said, you have to go to the hospital now. Ja ma nägin öösel und, kus Jumal ütles mulle, et sa pead haiglasse minema nüüd. I was on the brink of death. Ma olin surma äärel. They got scared when I came to the Kui hospital. mina tulin haiglasse, I didn't know that I was in such a bad condition. mina ise ei teadnud, et ma olen nii halvas I was olukorras. still running around, you know, like, Mina ikka jooksin veel ringi. I always say I think there's too much life in me. Death just has a hard time. Ma ütlen kogu aeg, et minu sees on liiga palju elu, et surm ei saa tulla. So, okay. So, they made it clear to me, you can die any moment because of inner bleedings, because your blood's not working anymore, really. Ja nad püüdsid mulle selgeks teha, et ma võin iga hetk surra, sellepärast et mul olid sisemised verejooksud, veri oli nii halb. But God had told me build bridges to the Baltic Sea. Aga Jumal oli mulle öelnud, et ehita sildu üle Balti mere. So they told me, we have to give you really heavy chemo. The doctor was rolling her eyes, I remember that. Ja nad ütlesid mulle, me peame sulle panema väga tugeva keemiateraapia peale. So I'm like, great. I mean, I tell you, I was terrified when I got to the hospital because really, I was terrified. Ja ma olin tõesti hirmunud, kui ma jõudsin haiglasse. I was really, I'm laughing now, but I was really terrified. Ma naeran nüüd, aga siis ma olin tõesti hirmunud. You know, so they put me in a room and then they gave me the first load of chemo and you really don't know what's going to happen when you swallow the pills, right? Et nad panid mind sinna ruumi ja nad andsid mulle selle esimese doosi keemiateraapiat ja sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda, kui sa selle alla näelad. And they told me it's really a heavy load. Ja nad ütlesid mulle, et see on väga kange. So my pastor, his wife, she was there and she prayed with me and prayed over those pills. Ja minu pastori abikaasa oli minuga koos seal siis ja ta palvetas nende rohtude üle. And then, so I took them and in the middle of the night I woke up. Ja ma võtsin need rohud ja keset ööd märkasin üles. About 3 o'clock or so. Umbes kell 3 või nii. And I felt horrible. Ja mul oli nii hull olla. And I was so afraid. Ja ma kartsin metsikult. I was really terrified. Ma tõesti meeletult You know, all I kartsin. could do was cry. Ainus, mida ma suutsin oli I mean, nutta. I couldn't pray anymore. I was like out. Ma ei olnud võimeline enam palvetama ega midagi. And there was a little crumb of bread still on my nightstand and a bit water. Ja minu selle öölaua peal oli tükikene leiba ja natukene vett. So I thought, well, I'm going to take communion, you know. Ja ma mõtlesin, et ma teen leiva murdmist. Something to rescue me, I got to something. Midagi, mis mind võiks päästa. So I took it. Ja ma võtsin selle. And that moment, Ja selle hetkel all the fear was gone.
see hirm täiesti I lahkus. felt like 4 days in a hotel. I was at the most happy camper ever. Ja ma tundsin, et ma oleks kõige paremas hotellis, ma olin täiesti rõõmus. I felt okay. Mul oli täiesti okei I olla. didn't feel bad anymore. Mul ei olnud enam It halb. was crazy. See oli hullu meelde. I was always laughing in my hotel room. I called it all the time hotel room. All the time hotel room. All the time I called it hotel room. Ja ma nimetan seda kogu aeg oma hotellitoaks, ma lihtsalt naersin You seal. know, Jenna came to visit me. She was all depressed. I was crying. Jenna tuli mulle külla ja Jenna oli masendunud ja ta nuttis. And I was laughing, right? Ja mina naersin. You know, I had the fun of my life. Mul oli nii lõbus. Really, I'm not joking, right? Ma ei tee nalja. People came to my hotel room and they got hit by the presence of God. Inimesed tulid minu hotellituppa ja nad said Jumala vaimu poolt puudutatud. You know, when I talk about it, it even comes to not to my mind to say hospital room. It comes just to my mind hotel room, really. Et kui ma räägin sellest praegu, siis mul ei tule üldse pähe isegi öelda seda selle kohta haiglatuba, vaid mul tuleb nagu südames öelda hotellituba. I remember one afternoon I'm laying all alone in my bed. Nobody's in my room. Thank God I had the whole room for myself. Et ma ühel pärastlõunal ma laasin oma voodis ja mitte kedagi teist ei olnud, see tuba oli minu päralt. Kus sa tahad olla? And in the night, on Saturday night, I made a deal with the dog. I wanted to go to my church, you know, in the jogging pants. Ja laupäeva õhtul ma tegin nii-öelda lepingu oma arstiga, ma tahtsin minna oma kirikusse, mul olid dressipüksid jalas. They let me go for some hours. I think they really didn't understand me. Nad lubasidki mul minna mõneks tunniks, ma arvan, et nad ei saanud üldse minust. So when in my church, God hits me. Ja minu kirikus siis Jumal tuli mu üle nii võimsalt. And I had a vision. Ja ma nägin ilmutust. I saw a huge mountain of ice. Ma nägin ühte üüratud jäämäge. And I saw a huge boat. It was like the Titanic in the ice mountain. Ja ma nägin ühte tohutut laeva, mis oli nagu Titanic. And then I saw you know, that boat, that ship hitting the ice mountain, but it crashed the mountain just the other way around. Ja ma nägin, kuidas see laev siis sõitis selle jäämäe sisse ja see jäämägi pragunes, et see oli nagu vastupidi sellele, nagu mis Titanicuga juhtus. And I knew the boat was the church and the mountain was fear. Ja ma teadsin, et see laev on kogudus ja see jäämägi on hirm. And I knew what God was saying. Ja ma teadsin, mida Jumal tahab öelda. And he spoke to me, I will open up the book of Acts. Ja mida Jumal mulle ütles, oli see, et ma avan apostlite tegude raamatu. That's a whole nother psalm and I'm not going to preach that now. See on täiesti teine jutlus ja ma ei hakka sellest rääkima Because I want praegu. to go a bit somewhere else. But the point is God wants to bring this fire back again. Aga point on selles, et Jumal tahab tuua seda tuld tagasi. And I prophesy tonight that Estonia will raise up Ja ma profeteerin täna õhtul, et Eestimaa tõuseb üles and destroy that mountain of fear. ja hävitab selle hirmumäe And all of Scandinavia. ja kogu Skandinaavia. It's going to happen all over the world. See saab sündima üle kogu maailma. Fear is your enemy. Stop treating fear as your friend. Hirm on sinu vaenlane, lõpeta hirmuga käitumist, nagu ta oleks sinu sõber. I'm serious. Ma mõtlen seda tõsiselt. When you are afraid Kui sina kardad of something, või midagi, stop running. siis lõpeta ära jooksmine. Turn away and do what you're afraid of. And boy, the power of God hit me. Ja Jumala vägi tuli nii võimsalt minu peale. I ended up face on the floor trying to pray for that lady. Ma olin nagu näoga vastu maad, ma ei suutnud püsti seista ja paletasin selle naise I ees. was out, I don't know how long. Ma ei tea, kui kaua ma olin So the täiesti. pastor's next to me. Ja pastor oli minu kõrval. So I'm seeing the river of God right in front. Ja ma nägin seda Jumala Face jõge on the siin. floor. Ja ma olin näoli seal I was maas. done. Ma olin omadega läbi. And then God tells me, have the pastor lay in a fetal position in the river. See üleloomulik lugu sinu elust on juba kirjutatud valmis taevas. There's like love letters that are being released to you Ja ma näen, kuidas ta jagab välja nagu armastuskirju teile. from your Father. Armastuskirju isa. Like special words he wants to speak to
Need on erilised sõnad, mida ta tahab igale ühele kõneleda. I pray that they could receive them. Isa, ma palun, et nad võiksid neid vastu võtta. God wants to invite you into a tent like he did with Moses, the tent of meeting. Talk to your Father face to face. Ta tahab kutsuda teid praegu sinna telki, nagu ta kutsus Moosese sinna kohtumise telki ja ta tahab näost näkku kõneleda teiega. Because he has mighty plans for you. Sest tal on valmis imelised plaanid teie jaoks. You know what? You're a friend of God. Kas sa tead, et sa oled Jumala sõber? He wants to share his heart with you. Ta tahab jagada oma südant teiega. But with whom do you sit? With your problems or your Father? Aga kellega sa istud, kas oma probleemidega või oma isaga? I'd rather sit with my Father. Ma parema meelega istun oma isaga. I can hear him saying that many of you feel that winter is still there. Ma tunnen, kuidas ta ütleb, et paljud teist tunnevad, et talv on ikka, It's not over. et see ei ole veel läbi. You know, winter is the picture for rough things, for hard things. Ja talv on pilt raskestest But asjadest. see, we need to learn to know what heaven is saying. Aga meil tuleb õppida mõistma ja teadma seda, mida taevas ütleb. You know what heaven's saying? Ja tead, taevas ütleb, No, spring has come. ütleb ei, kevad on saabunud. And I can see him sowing seeds into you. Ja ma näen, kuidas ta külvab seemneid teie There's sisse. gonna come awesome flowers or whatever out there. Ja nendest seemnedest kasvavad välja imelised lilled või mis iganes. Thank you, Father, for bringing the rain and the wind. Tänu sulle, isa, et sa tood selle vihma ja tuule. I'd like to invite those of you that are battling like worries and burdens and just wanna, you know, more of God and to get his eyes to walk really in the Spirit. Just to come forward because we want to pray for you. Ma tahaks, et need tuleksid ette, kes praegu võitlevad teatud asjadega, kes saavad saada ka Jumala silmad, et näha